สุดท้ายปนปนต่อคนี้การนี้จะมีลำหัดลิมิตจำนวนใบตุ้งจะจุนดอกปนปนต่อคนี้มุนหนึ่งช่วยลำหัดส้มช่วยไล่แซ่แต่ไม่เราจะกำลังจะดอกย้อมต่อไปยังจะช่วยต่อต่อคนี้ก็cái tha limitไอ้cái trò sau này pi sin x đo sin pi x l bay sin x đo sin bay x lồng hát này bờ on mơ tập vốn đó cái tha xuống là lồng hát chân sau nó bong đạm vào đây còn ta tôi là on phơi thực đang tha tôi on chạy mũi x mũi pi x trở lại biết là riêng vì mình cầm nát là sau tại nó riêng vì mình cầm nát té sau hay bập on trăng chạy bia mũi pi mũi x mình cầm mơ pi sin x anh chạy x đo sin pi x chạy pi x còn thêm pi anh bay sin x l x đo sin 3x លើ 3x គុណថែម3ឆ្លើយវានៅតែ0 0លើ0ដដែលឃើញអត់ចឹងយើងកុំគិតថាលំហាត់នឹងស្រួលអីលំហាត់នឹងអត់ស្រួលទេបងប្អូនអត់ចាំរូបមន្តមួយហ្នឹងវាតាក់ទងមួយរូបមន្តមួយតើរូបមន្តអីគេតោះយើងរំលឹករូបមន្តវាជារៀងគ្នារូបមន្តមាន2ដូចជារូបមន្ត sin 3x ស្មើអីគេស្មើ3 sin x ដក4 sin គីប x ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែចាំរូបមន្តហ្នឹងទៅអាចធ្វើ limit នេះបានហើយវាមានរូបមន្តជារៀងហ្នឹងមួយទៀតគឺរូបមន្តកុស 3x អានេះគ្រាន់តែខ្ញុំសេឲ្យបងប្អូនចំណាំទេហើយកុស 3x វាស្មើ4កុសគីប x ដក3កុស x តោះពួកយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីដែលធ្វើ limit នេះបានបងត្រូវតែចុះរូបមន្តនេះចូលរូបមន្ត sin 3x នេះចូលអញ្ចឹងបងតែត្រូវថាមើលថានេះកន្លែងមាន sin 3x នេះត្រូវតែចុះរូបមន្តនេះចូលទើបអាចធ្វើកណនី limit នេះបានដោយមានសចរាអញ្ចឹងយើងស្មើ limit x កាត់រ0នៃ2 sin x អញ្ចឹងវានៅមួយទៀតអានេះខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងជាប់រូបមន្តមួយទៀតអញ្ចឹងរូបមន្តទី3 sin 2x ស្មើ2 sin x កុស x តោះពួកយើងធ្វើដល់គ្នាអញ្ចឹងនេះកន្លែងមាន sin 2x នេះយើងចុះដោយ2 sin x កុស x អញ្ចឹងវាបាន2 sin x កុស x ទៅលើ3 sin x ដកយើងបើកពងចប់មកអញ្ចឹងវាបាន3 sin x ចេញ 3x ឯណា3 sin x បានទៀតដក4 sin គីប x បិទវងចោលវិញអញ្ចឹងវាភាគបែងវាអាចទាញឲ្យបានចេញអញ្ចឹងភាគបែងវាទាញ2 sin x ចេញបានអត់បានអញ្ចឹងវាបាន1ដកកុស x លើអញ្ចឹង3 sin x យើងគុណចូលទៅវាដកគ្នាអស់ហើយអញ្ចឹងវាសល់4 sin គីប x ត្រូវអត់អញ្ចឹងវានៅជាប់រូបមន្តមួយទៀតអញ្ចឹងវាមាន4រូបមន្តអញ្ចឹងរូបមន្តទី4យើងពាក់ព័ន្ធមួយគេពាក់ព័ន្ធ1ដកកុស x អញ្ចឹង1ដកកុស x ស្មើគេ1ដកកុស x ស្មើ2 sin ការ៉េ x ចែកឲ្យ2តោះអញ្ចឹងកន្លែង1ដកកុស x នេះយើងចុះដោយ2 sin ការ៉េ x លើ2អញ្ចឹងវាសេ limit ទៀត limit x កាត់រ0នៃអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះsin យើងអាចសម្រួលគ្នាចោលបានមកខ្ទង់ត្រូវអត់អញ្ចឹងអានេះវាអស់ហើយអញ្ចឹងវាសល់2 sin ការ៉េ x ចែកឲ្យ2លើ2 sin ការ៉េ x ព្រោះអី sin គីបហើយ sin នេះអាចសម្រួលគ្នាចោលមកខ្ទង់អញ្ចឹងវាសល់ sin ការ៉េហើយ2សម្រួល4សល់2អញ្ចឹង2នេះយើងសម្រួលគ្នាអស់គ្នាត្រូវអត់ហើយភាគបែងយើងចែកមួយ x លើ2អញ្ចឹងវាស្មើ sin x លើ2លើ x លើ2គុណថែម1លើ2វិញអញ្ចឹងអានេះវាអស់វិញហើយអញ្ចឹងទាំងអស់លើជាការ៉េអញ្ចឹងលើ sin x លើ x ទាំងអស់លើជាការ៉េអញ្ចឹងវាស្មើចានេះវាស្មើ1លើជាការ៉េគុណឲ្យ1លើ2ទាំងអស់លើជាការ៉េអញ្ចឹងវាស្មើ1លើ4ចែកឲ្យ1អញ្ចឹងវាស្មើប៉ុន្មានស្មើឲ្យ1លើ4អញ្ចឹងដូចនេះមកពេលយើងសរសេរដូចនេះឆ្លើយវាស្មើ1លើ4តោះពួកយើងចូលខទាំងអស់គ្នាខខ្ញុំនឹងឲ្យបរៀនពីរបៀបមួយគេហៅថារបៀបបំបាច់តួកណ្ដាលតោះយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាមក
rồi dân châu khó cái tha limit x capital số này x xoay côn 50 đọ 7x bột của muối lừ x xoay côn 20 bột 7x đọ 4 chẳng nhưng chỗ mới số nhưng chỗ máu số cho nên sao riêng ở x capital số chẳng này chỗ máu chẳng riêng vía số lư số tỏ của dân thua tỏ khía chẳng như smart limit ấy chụp anh ấy sorry này khía ơi thiên viết limit ai cái muối thế tức nhung chả lắm limit ai cái muối mà cho ta khơi riêng son được sau tao của dân thua máu chẳng muốn anh em phải tha bị thi một bài tôi còn đà chứ anh ấy nhung xong lúc hai của ai cò mà nhau hai chẳng nhưng thời tại bài tôi trong là nó có thằng bài tôi rẻ này nhưng thầu mới tôi lại buồn hay tôi lại của mùi này hãy dân vô mong bài tôi trong là nó theo bị thi bằng bài tôi trong chẳng bị ban xoay côn sấp đọi muối đọ phân cái này kia đi thưa mấy bạn ban của muối với cho người ban bông phân giỏi bông phân đọ muối ban của muối vậy chứ khó dương bài tôi trong đá chứ chẳng đi về ban thì trình muối chẳng bột 7x đọ 7 thở chẳng bị bạn đọ buồn vậy nhưng ai smart to tiết nhưng ai cái đầu bị bán cho này ai xoay côn sấp đọi muối đọ chậm bờ tránh chân sợ ấy đòi mùi chẳng là đi sẽ cùng một thấy đòi muối chập bầy tránh chẳng ấy đọ mùi chẳng vì phải con trởn chẳng nhưng thở được một ấy chẳng vì miên được một muối chẳng được một vía sẽ con ăn đọ bầy sẽ con ăn mà đọ bé ta sẽ con ăn đọ pí sẽ con ăn đọ bầy sẽ con ăn mà sẽ con ăn đọ muối con sẽ con ăn đọ pí con bé con đọ bé sẽ con ăn đọ pí con thì tranh con này nè bố trắng bố cho đọ bé sẽ con ăn đọ mùi vậy tao cô dân thôi tao khe máu trắng biết thảo tại tông người cũng muốn đi tới bạn dân phơi limit đi chỉnh trắng vì cho muốn sẽ con ăn đọ bé sẽ con ăn mà đọ bé ta sẽ con ăn đọ muối bột sẽ con ăn đọ sẽ con ăn đọ pí bé bột bé sẽ còn ăn đọc pí bột cho bột đỏ bé còn ăn đọ mùi vậy chắc chả đấy tua hai sấp phải con hai sấp nhưng tăng lại ẩn chắc như smart limit máu limit về x thật đỏ muối này x đọ muối nhưng giờ này miên x đọ muối đi khía chẳng dược bàn chẳng ăn với hai sấp đòi muối chẳng so sai sập bùn buồn thở sai sập bùn buồn bột ỏi ấy sẽ con sai thật vùng 7 để tụ bé dương muối bạch xe tế chẳng bột cho máu bột đó nè lệnh muối đi phải con mán cần nơi tầm muối đá chẳng hai bật một vành máu hai đỏ trong phí này ếch đỏ mùi thảo át chẳng cái tha của quan niệm hàng quan niệm chụp chạm một plate nhưng xe khổ mọi mũi tiết chẳng vì ban ếch đỏ muối người ta ếch sẽ con đọc vùng vốn thảo át bột ếch sẽ con đọc vùng 7 bột cho bột đỏ muối chẳng bật vánh bột 7 người ta ở ếch đòi mùi thật chẳng cái tha của quan niệm đo muối gì đo muối chẳng hạn ý biết của màn tuổi chẳng hạn ý vì miên sai vùng 4 tuổi còn tay đi thảo bột mà tuổi kia vậy bột mà tuổi kia vẫn cho việc bán 20 tuổi thảo chẳng hạn ý vì miên màn đọc vùng 4 tuổi đọc vùng 4 tuổi còn tay tuổi trong hỏi ní giật cái đấy chẳng những bột cái muối bên cho việc bán mà play tuổi bên thảo chẳng cho nên việc ban sai vùng 4 bột ai mà tua trong khỏi dương vấn cái ai nhưng ai đặt smart limit về ai cái đầu muối dương chặt ai chặt anh tranh thảo nghĩa ai chặt anh tranh bán đấy thảo của anh được như nhưng ai chặt anh chưa ta bán chẳng vì sao anh sẽ con sai vùng 4 bột anh sẽ con sai vùng 7 bột cho bột đo muối còn ta anh đi đọ một lại chẳng đọ ở trong phi mình chẳng lừa anh đọ muối ta rồi anh sẽ con đọc vùng 4 bột anh sẽ con đọc vùng 7 bột cho bột đọ muối bột ở bầy vần chẳng
dương ai đặt smile bán anh đi anh đọc mũi dương ai sầm ruột đi bán đấy thảo ạ chẳng anh ấy nhưng phải tham mấy biết sọp tới việc ban 20 tù mình ta 20ដក7វិញអានេះវាមាន20តួចឹងវាបាន20បូកឲ្យ3ចឹងវាស្មើ43លើ23បើសម្រួលគ្នាបានយើងសម្រួលបើសម្រួលគ្នាបានយើងទូប៉ុណ្ណាឲ្យដាក់ដូចគ្នាគេទៅរួចជាការស្រេចហើយមុនយើងធ្វើលំហាត់នេះយើងត្រូវតែមើលថាតើលំហាត់នេះវាចូល a សេគុន n 13សេគុន n អត់បើចូល a សេគុន n 13សេគុន n យើងត្រូវបំបាច់តួចុងត្រូវចាំច្បាស់ថាបំបាច់តួចុងមកអត់បំបាច់តួកណ្ដាលទេគឺបំបាច់អានេះគេហៅបំបាច់តួចុងអាពេលយើងចាប់យើងអាអិចចេះនេះគេហៅបំបាច់តួកណ្ដាលអញ្ចឹងវាមាន3វាមានបំបាច់តួចុងបំបាច់តួកណ្ដាលនិងចែកហុកធាតើពួកយើងចូលកទាំងអស់គ្នាកមើលទៅក៏វារៀងសាំញ៉ាំតិចដែរប៉ុន្តែយើងសាកធ្វើទាំងអស់គ្នាកគេថា limit ពេល x ខត្រកុំយៈបូកអាណនមិនចឹងពេល x ខត្របូកអាណននៃ x បូកឲ្យឬនៃ x បូកឲ្យឬនៃ x ដកឲ្យឬនៃ x ចឹងយើងចុះមើលរៀងប៉ុណ្ណេះហាក់បូកអាណនប៉ុន្តែអានេះបូកគុណដកវាបានដកចឹងរៀងវាបូកអាណនដកអាណនចឹងរៀងមិនកំណត់តែរៀងមិនកំណត់ពេលខ្លះគេសួរថាពេលខ្លះហេតុអីបានយើងចាប់ចេញពេលខ្លះហេតុអីបានយើងគុណកន្សំឆ្លាស់យើងត្រូវតែមើលតួពីរនេះតើតួពីរនេះយើងត្រូវតែគុណកន្សំឆ្លាស់ដើម្បីបំបត្តិតួមួយអញ្ចឹងយើងគុណកន្សំឆ្លាស់មកបើលំហាត់ខ្លះវាមានចេះវាមាន x ការ៉េបូក x x គីបx ការ៉េបូក x បូក1អញ្ចឹងទៅបើរៀងវាមិនកំណត់មែនប៉ុន្តែយើងអាចចាប់ចេញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេត្រូវចាប់ប៉ុន្តែអានេះវាមានរ៉ាឌីកាល់នៃផ្សេងមួយទៀតនេះឬការ៉េនៃអាផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគុណកន្សំឆ្លាស់អញ្ចឹងអានេះវាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគុណកន្សំឆ្លាស់គេអញ្ចឹងវាស្មើ limit ពេល x ខត្របូកអាណននៃអញ្ចឹងអានេះវាគុណកន្សំឆ្លាស់ឲ្យគេមកអញ្ចឹងវាបានលើកជាការ៉េឬនៃ x ទាំងអស់លើកជាការ៉េអញ្ចឹងវាជាប់រូបមន្តហេតុអីបានយើងគុណកន្សំឆ្លាស់អញ្ចឹងវាបាន a ដក b ស្មើ a ការ៉េដក b ការ៉េស្មើ a ដក b កតា a បូក b ហើយយើងឆ្លាស់ឲ្យគេយើងឆ្លាស់បូកគុណថែមបូកឲ្យគេអញ្ចឹងវាបាន x បូកឲ្យឬការ៉េនៃ x បូកឲ្យឬការ៉េនៃ x បូកឲ្យឬនៃ x អញ្ចឹងយើងឆ្លាស់បូកត្រូវអត់មិនយើងឆ្លាស់បូកប៉ុន្តែរូបមន្តវានៅតែដកដដែលទេអញ្ចឹងយើងស្មើទៀតយើងស្មើឲ្យ limit ពេល x ខត្របូកអាណនចាអានេះឬការ៉េយើងសម្រួលគ្នាអស់មួយបានហើយត្រូវអត់អញ្ចឹងវាសល់ឬនៃ x បូកឲ្យឬនៃ x ដកឲ្យ x ព្រួយឬការ៉េយើងអស់ចាអានេះយើងអាចចាប់អីគេចេញជាមួយខ្ញុំបរិញ្ញាកន្លែងហ្នឹងមួយអញ្ចឹងអានេះយើងចាប់អានេះចេញមួយចាអានេះវាសល់ x បូកឲ្យ x លើ x ត្រូវអត់ចាំមួយផ្លែតបូក1លើ x បូករឹសនៃ x លើ x បូកឲ្យរឹសនៃ x អញ្ចឹងអានេះយើងអាចសម្រួលគ្នាចោលមួយបានអញ្ចឹង limit x ខត្របូកអាណននៃចានេះវាបាន x តែឲ្យ1បូករឹស x លើ x ត្រូវអត់អញ្ចឹងបិទវិញអញ្ចឹងបើយើងមិញយើងអត់តបានសម្រួលទេប៉ុន្តែបើយើងចុះទៅអានេះនៅចេញនេះអានេះអាណនរៀងមិនកំណត់តែនេះអាណនអញ្ចឹងយើងធ្វើអត់តកើតទេយើងអានេះអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ឬ x ចេញត្រូវអត់ចាប់ឬ x ចេញវាស្មើ1ចានេះចាប់យើងចាប់ផ្ដើមតម្លាក់មកតួម្ដងមកតួចានេះចាប់ផ្ដើមតម្លាក់មកតួអញ្ចឹងអានេះចាប់ផ្ដើមតម្លាក់មកតួជួយបាន x ចានេះបាន x ការ៉េប៉ុន្តែអានេះវាតក x ដដែលចាំមើលធ្វើទៀតបិទវិញចានេះវាបាន x ធ្វើទៀតតោះយើងស្មើតទៀតស្មើ limit x ខត្របូកអាណនចានេះចាប់ x ឬ x ចេញពីគ្នាបានចានេះវាសល់1បូកចានេះវាបឡើងអានេះមកវាតម្លាក់ទៅវាបាន x ការ៉េសម្រួលឬ x ការ៉េវាសក់ x ដដែលចានេះយើងអាចចាប់ឬ x ចេញជាកតាបានជាសល់ឬនៃ1បូកឲ្យចានេះយើងចាប់ផ្ដាច់បានចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់ម្ដងមកតួចានេះវាសល់1លើឲ្យ x 1លើ x ចានេះវាផ្ដាច់បានប៉ុន្តែអានេះត្បូងបានចេះប៉ុន្តែខ្ញុំរៀងកាន់ទីភាសាអស់ខ្នាតធានត្រូវសរសេរត្បូងវាបានចេះ x លើ x សេគុណ4ព្រោះអីពេលយើងផ្ដាច់យើងតម្លាក់មកវាបាន
x គុណ4 x គុណ4សម្រួលមួយឬក្រៃទៅវាសល់ x ក្រៃវិញឯងជាងយើងអាចផ្ដាច់អាហ្នឹងបានប៉ុន្តែខ្ញុំសុំកាត់ទាំងវាសល់1លើ x គីបបូកឲ្យ1អញ្ចឹងឬកន្លែងនេះ x ឬកន្លែងនេះ x អស់ហើយអញ្ចឹងយើងស្មើព្រោះយើងអាចសរសេរដល់នេះបានអញ្ចឹងអានេះពេលយើងអានេះខ្ញុំសុំកាត់បន្តិចដែរចុះអានេះពេលយើងសម្រួលទៅវាសល់1នេះអានេះវាសល់1លើ x ឬវាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសុំកាត់ដាក់1លើ x ឲ្យគេវិញទៅដើម្បីឲ្យស្រួលសរសេរអញ្ចឹងបាន1លើ x អញ្ចឹងយើងស្មើ limit x ត្រូវបូកអណន្ត1លើអណន្តវាស្មើ0អញ្ចឹងវារឹស1បញ្ចេញមកបាន1អញ្ចឹងអានេះរឹស1បញ្ចេញបាន1អានេះសិតតែ0ទេ1បូក1បាន2អញ្ចឹង limit វាចម្លើយវាស្មើ1លើ2យើងអាចដាក់ដូចនេះបានហើយជាចុងបញ្ចប់សូមជួយ like share ដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តសូមអរគុណ